دا دنیا فانی دنیا مکڑا پری نزونا تو دا رزی دنیا دا دنیا فانی دنیا مکڑا پری نزونا تو دا رزی دنیا حسن دی تیری گنو عمر دی ختمی گنو مرگ تا تیاری کوا ہر سپتی کی گنو دا دنیا فانی دنیا مکڑا پری نزونا تو دا رزی دنیا واورا نصیحت زما بیان دا حقیقت زما یو ورځ بارمان کوي یاد بشي وصیت زما زار 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 دا دنیا فانی دنیا مکڑا پری نزونا تو دا رزی دنیا مکا و ظلمنا تو خواکا سوچنا تو خورب دی هر ساشنو مادر دا وزرنا تو زار 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 اللہ زار 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 دا دنیا فانی دنیا مکڑا پری نزونا تو دا رزی دنیا آصف جاوید شعرنا دی وعظو نصیحتنا دی آصف جاوید واوری قلی دی نظمنا دی دا دنیا فانی دنیا مکڑا پری نزونا تو دا رزی دنیا پوشای زړګیانو واورلی ونیانو د دې ښکلي نظم شاعر دی ډېر ګران او محترم رول آصف جاوید کربوغه شریف های سکول بنډا او اوازونه وړاندې کوي په ډېره مینه حافظ طاهر مظلوم یار او ساجد معصوم